Tradicionalna proslava Dana specijalne bolnice Merkur 13. januar upriličena je u restoranu Novog Merkura. Svake godine menadžment Merkura okuplja zaposlene, prijatelje i saradnike u cilju dočeka srpske nove godine i osvrta na prethodnu godinu. Protekla 2025. bila je godina velikih investicija i obaranja rekorda, godina u kojoj su uspešno ostvareni svi definisani ciljevi i željeni planovi. Drago mi što ste večera sa nama, da i Vrčani vide da je ovo lepa jedna proslavica koja traje već skoro 20 godina i da je Merkur kolektiv koji je jedan oslonaca Vrnjačke banje i svi zajedno koji živimo i radimo u Vrnjačkoj banji, koji radimo u Merkuru, smo deo ove priče koja pokušava da nastavi tradiciju i gostoljublja, a onda da budemo i dobri domaćini, a onda da budemo i dobri medicinski radnici. To je, kao što ste i vaša kamera snimala, malo na ovom proslavi, malo u mom govoru, malo u zajedničkom druženju koje traje već zajedno sa vama preko 40-50 godina. Želimo da pokažemo da ako ima ljubavi, ako ima energije, ako ima znanja i želje da to traje, Merkur to uspeva, a ja sam samo jedan iz deo tima koji njih molim i teram da tako nastave i u budućnosti, jer vi i vaša mladost ste budućnost i Vrnjačke banje i Merkura, tako da mi je drago da smo svi zajedno večeras i nadam se da će to trajati još mnogo godina. Za dobre rezultate u 2025. zaduženi su svi zaposleni u medicinskom i nemedicinskom sektoru, kao i svi poslovodni organi od upravnog i nadzornog odbora, pa do srednjeg i top menadžmenta Merkura. Ipak, kao i svake godine, izabrani su i radnici koji su se izdvojili među ostalima. Jeste, verujte, jutro smo se smejali, do jutros nismo znali, jer koliko ima dragih ljudi i kombinom jedne godine dajemo možda nekome ko je pred penziju, pa te naredne godine dajemo mladim ljudima da pokažemo da to traje. Čak smo jutros u menadžmentu imali raspravu koga ćemo sve da stavimo, ali kao što ste vidjeli, to ozarenost i sreća ovih mladih ljudi koji su dobili nagradu, jer su ipak oni izabrani nekako 400 ljudi, pokazuje da smo i to lepo uradili, tako da trudimo se da sve lepo radimo. Titulu najboljeg radnika u medicinskom sektoru i vaučer za 2 osobe za 7 dana na Zlatiboru u hotelu Čigota dobio je Predrag Pavlović, viši fizioterapeut. Pa, u suštini nismo očekivali zato što mi radimo vredno ne zbog nagrada, nego zbog zadovoljstva naših pacijenata i gostiju. I meni je drago što je naš trud prepoznat pre svega zbog moje službe fizikalne medicine. U suštini meni je lako da budem dobar radnik kad imam najbolje kolege i najbolji tim pored sebe. Dok je titulu najboljeg radnika u nemedicinskom sektoru dobila Jelena Dugalić, vođa grupe smeštaja, i takođe vaučer za 2 osobe za 7 dana na Zlatiboru u hotelu Čigota. Naravno, za sve službe trebamo da radimo, da se trudimo, da budemo najbolji zbog gostiju, pacijenata i zbog radnika i zbog svih. Za dobar provod u Merkuru bili su zaduženi Barakuda Band i Slavko Banjac. Yeah.